One Voice Media. Unaona mon frère, wenye niko nataka kukuambia ni hivi. Basi unanipoze question kusema tutakuja kuba libere wakati gani na tutafika Bukavu wakati gani. Sijui kama unajua Nyantende vizuri. Unajua Nyantende? Nyantende si Bukavu, no? Nyantende ni Bukavu. Nyangezi ni Bukavu. Leo tuko le 17 mars 2025. Tuko lundi. Ni kusema hivi. M23 sie tunaipatia 48 heures. Au jeshi la Rwanda. Jeshi la Rwanda tunawapatia 48 heures batoke mu vile ya Bukavu. Ba dégager vile ya Bukavu haraka iwezekanavyo. Tunabapa 48 heures. Batoke mu vile ya Bukavu. Kiweri zinapita. Banaua watu, wako wanabaka mama zetu, wako wanaiba mali, wanapeleka vitu vyote Rwanda. Na ndio maana tuko tunaambia watu na ule Corneille Nangaa na bale wote wa Bertrand Bisimwa. Bale wote ni vibaraka ya Rwanda. Na kitu kingine chenye ni unapenda kubambia ni hiki. Inchi haiweze jengwa kumisingi ya makoo. Bosi wako unasema Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila alifanya makoo, mais il faut mujue kama na ba Bertrand Bisimwa na ba Corneille Nangaa nabo bako wanafanya zingine akor na Rwanda. Bako wanafanya nabo makoo. Tajiri makoo juu ya makoo. Corneille Nangaa hata ambia watu bingine binyi bitakuwa contraire. Yeye naye kuna sinyo makoo. Ba Bertrand Bisimwa bona bako na sinyo makoo. Na benye bata bloquer zile accords zenye bako nafanya ni sie peke wa Kongomani. Na vraiment tunashukuru Mungu kwa sababu tunafika deja au bout. Situation deja tunakuwa na mikono sie bazalendo. Tunawapatia 48 heures ba dégager ville. 48 heures batoke mu ville ya Bukavu. Trop c'est trop, tuerie zinapita kiasi. Viol, kuiba magari ya batu, basione mtu na gari. Bakiona mtu na gari banaibeba Rwanda. Bakiona mtu na kitu cha mzuri bana kipeleka Rwanda. Bakiona mtu anaoa mwanamke wa mzuri, mwenye na binti wa mzuri banamkamata par force. Fini la récréation. Troupes za Rwanda zinapaswa kudegager ville ya Bukavu. Sinon munapaswa kujua kama sie tuko ndani ya ville. Benye balipigana Nyantende, benye balipigana Mumosho, munajua wako wapi? Amwe asikia axe ya Kavumu, amwe asikia axe zingine. Na amwe asikia mule ndani. Ni kusema zile gari zote au ile vitu vyote venye balitosha Goma venye biko mu Bukavu. Ikipita 48 heures batashindwa na kuvitosha mu Bukavu. Ikipita 48 heures, j'insiste, ikipita 48 heures. Hapa tuko le 17 mars 2025, tuko lundi. Ikipita 48 heures. Benzabo balikimbiaka kutoka Goma wakaingia Bukavu. Mebo benye ba officier yao benye banakutaniwa Bukavu, abatapata ni kano rapide, abatapata ni bato yenye tabarudisha Goma. Parce que kila kitu sito kwa watoto mwingine, kila kitu kitakuwa bloke, kila njia itafungwa. Na bato haitaingia mumai. Ile ni message ambao tulitaka kwanza tubambi. Dans 48 heures batoke mu ville. Bile benye balisha iba na bale batu benye balisha kufa banatosha. Bafunge manjia, batie mire ya Berlin. Lakini 48 heures ikipita, hakuna ofisier wabo wala hakuna askari wabo mwenye atatembea 2 km à pied. Mwenye atatembea 2 km à pied atakuwa proa yetu. Mwenye atatembea kugari atakuwa proa yetu. 48 heures ikipita. Ile tunabambia vile ni kusema trop c'est trop. Merci. Jambo mzee. Sasa hivi maisha literemuka
hadi Nyangezi, benye nafikiri ni Bishambuke ndo balipanda, na wengine kutoka upande wa ile axe ya Kaziba wakaingia Nyangezi, wakakutania Nyangezi, wakafagia kule Mumosho yote. Mzalendo iko Mumosho tayari. Fasi banasema Toyota tayari. Nyantende tayari tumepakava sasa hivi, tumekava Nyantende. Tumeteremuka mwa ile bonde, mwa ile lukumba wanaita Nyamuhoza. Nyamuhoza tumesha ikava, ndo penye kuna gari, nafikiri hata moja gari convoy moja tumebanyanganya. Mbo hivi mapigano inaelekea Muvile. Sasa hivi niko na kuambia mapigano inaelekea Muvile, inaelekea Musantreville. Kwa juu mwenye angetuzuilia Nyantende. Sasa tumesha deborde Nyantende, tuko chini ya Nyantende, tunataka kuingia Kapanzi, penye Kapanzi ilikuwaga. Ndo vile linye iko inaendelea. Kama utakomunike na Bishambuke, umwambie makamanda banafika bana pale Nyantende penye bako. Pale penye Nyantende bako, baangalie kakilima kamoja. Kama uko naangalia Muvile, kuna kakilima kamoja kako mudroite. Kale kakilima bajiaranje baende gukava ile kilima. Juu ile kilima, kama unakava ile kilima, unaona huku. Kama unakava ile kilima, mtu yoyote anapita mubarabara ya kwenda Uvira na muona. Na mtu mwenye anapita mubarabara, na mtu mwenye iko upande wa Rwanda, mwenye anaweza kutaka kuvuka Kuruzizi kuingia upande wetu, unamuona. Sasa ile kilima iko strategiki. Pale kwa ile kilima yenye iko pale banaita Idudwe, Ihemba. Iko ku village Ihemba. Unaona? Hata ile kilima kama unaikala eko unaangalia kwa mbali, unaangalia aeroport. Unaangalia aeroport ya Kavumu. Sasa ile kilima, hiyo kilima iko pre strategique. Antuka usikose kama utawasiliana na Mzalendo. Mimi nalitafuta Mike sikumupata. Niko natafuta Mike simpate. Sawa. Nawaza wako mkazi mingi. Ili uwe kwanza kupata habari zetu, hakikisha una subscribe, una comment na kushare channel yetu One Voice Media. Together we can.